So we can cut this one out. Yeah, those two are like together. You go 1 hour up like this, and at the end you see this, and also this one. We will not lost somewhere. No, we will not see that. Yeah. This is so much popular. Jeden keď si myslel, že to je ten hrad, kde prídeme autom a pôjdeme pol kilometra po No, rovine. mi to tak povedal. Nie? Áno. Som sa ťa pýtala. To je ten, kde vieme to ísť skoro až tam autom? Akože áno, ono je to 3 km s vzdušnou čiarou. Hej? No, ale ja som asi myslela po vlaku. No áno. It's not good to collect it because it already has a flowers. So the smell is not so strong, and even the taste is not so strong. In forest, that is not protected in that way, so you can go and collect it. In the nature, it's like strong smell. Like through all the way, you would smell that. Čop, čop. Neschovávaj sa. A už sme hore. Vyliezli sme pomaly na vrch a máme tu aj takýto pekný búrkový mrak. Pokiaľ si hovoríte, prečo je slnca tak naľahko, je to presne z týchto dôvodov. Okay, nice. Look at that. Okay. Heading good? Ah, nice. Čau! Jak si tam vyliezol, prosím ťa? Ako Michal spomenul, vyzerá to, takže sa nám podarí ešte aj zmoknúť dneska. Vyzerá úplne najlepšie. They appreciate it. This is the beacon, or just the tube for water. Or Vodu. water. Vodu. Uvažujeme, ako sa dostať ešte hore.
s tým, že toto sme našli nejaké ohnisko. A mysleli sme si, že to pôjde takto sprava. Ale nejde, musíme sa otočiť naspäť aj zľava. A začína nám celku pekne pršať. A ja si telefón asi odložím, lebo budem potrebovať obidve ruky. No práve v takomto teréne úplne nie je ideálne držať v daždi telefón v ruke. So have something cover for raining. You hiding? Schováš sa pred dažďom? Trošku. Freja nás zachráni. Alebo potom môžeme teda akože vzduchu. Are you going or because waiting in the rain is not smart idea for me? Ale no môžeme ísť byť akože... Okay, then go because I just standing here. Escape from the rain for a while. The rain is one thing, the second thing is the strong wind, you know? Which is also not good. That isn't good here. It's raining here. Yeah, I know. But it's To sa toho. Že tu sa budeme momentálne schovávať. Nevypadni. Momentálne máme takú menšiu pauzu v jaskyni pred dažďom. keď sa pozrite sem, tak tam... She's whining because it's raining and she hates rain. Ah, Yeah. Maťko, poď sem. Zerali sme meteorádár a za 3/4 hodinu to tu bude fakt, že peklo. Takže ideme v takom jemnom daždi dole. A teda akože dúfam, že to stihneme. Máme letecký mod z toho dôvodu, aby sme nechytali tu hore blesky. Takže všetci sme si povypínali signály, dali letecký mod a ideme rýchlo dole peši. Budeme dúfať, že v lese tie stromy to nejak zastavia. Hra začala, máme 40 minút na to dostať sa k autu, jak to budú brutálne búrky. A toto Freja je troška. OK, I will take you picture, don't worry. Profesionálovia, tak do toho, jak utekáme, stíhame robiť aj portrétové fotky, toto presuny sú. Hlavne, že sa deti bavia. A Freja bude ďalšia. What do you think about the strawberries? It's so fresh and so good. They are from a local garden here. Good? Sekule, and this one is sekulské drobné. It's like the origin of this comes from this town. Wow. So it's local bakery. Sú to také ako lokálne špeciality, hej? Yeah, this Také pečivo, is šišky. local. It's a yeast dry pastry with the jam, poppy seed, cottage, and what of them? Walnuts.
She didn't give me with cottage also, so we have only povidla, which is plum jam, and poppy seed. No, okay. No, thank you. Everything good for me. If it's sweet, it's good, right? Try. Ja som takéto niečo už tiež dlho nejedol, takže ochutnám. Je to dobré, chutí to trocha inak ako tie moravské koláče, Ona má ale je to dobré. Ona má svoj akože, recept osobných, akože pomiešaný z rôznych z talianských receptov. Teraz to makové. How it's poppy seed? It's good. Which one you like the more? This one. Yeah? So poppy seed wins? Okay. A keďže máme víťaza, tak samozrejme musím ochutnať aj ja. Tak akože brutálne dobré cesto, ja normálne nejedávam sladké, hej. Takže už len to si užívam, ale to cesto je úplne že geniálne. Like a juice? Do you like a juice? No, thank you. Okay. Something wrong. Máme tu druhé kolo. The 21st century. We have a firework. Si zobral takýto hek, hej? Tak, ty chceš môžeš ísť, a môžeš si to položiť ako chceš, ale normálne to pomiešam. Myši?